Privatno prirodno lečilište Atomska banja Gornja Trepča kod Čačka postalo je specijalna bolnica za rehabilitaciju, rečeno je danas na konferenciji za novinare u ovoj ustanovi. Registracijom lečilišta kao specijalne bolnice stekli su se neophodni uslovi za pregovore sa Ministarstvom zdravlja i Republičkim zdravstvenim fondom o uključenju lečilišta u mrežu zdravstvenih ustanova, rekao je direktor Atomske banje Gornja Trepča Zoran Kaplanović. Kaplanović je dodao da su u toku i pregovori sa stranim turoperaterima kako bi se broj gostiju iz inostranstva povećao u narednim sezonama. Posle velikih ulaganja u adaptaciju, modernizaciju i proširenje terapeutskih i smeštajnih kapaciteta, Atomska banja Gornja Trepča je stekla sve neophodne uslove za prijem pacijenata i sticanje statusa specijalne bolnice, što je potvrđeno i rešenjem Ministarstva zdravlja. Registracija prirodnog lečilišta Gornja Trepča obavljena je prošle nedelje u Privrednom sudu u Čačku. Namera uprave je da, pošto su ispunjeni svi uslovi, počnu pregovori sa nadležnim institucijama kako bi se ova specijalna bolnica uključila u mrežu zdravstvenih ustanova. Uključivanje u mrežu koje će se, nadamo se, desiti nakon završetka procesa pregovora, omogućit će osiguranicima zdravstvenog fonda da u našu banju dolaze i u njoj borave na osnovu uputa lekara o trošku fonda. Direktorka specijalne bolnice dr. Lidija Obradović-Bursać istakla je značaj registracije ove ustanove i naglasila da je bitno povezivanje sa svim relevantnim lečilištima u Srbiji i inostranstvu. Ona je najavila i izradu 2 kliničke studije koje će potvrditi lekovite efekte trepčanske vode u lečenju neuroloških, reumatskih i gastrointestinalnih oboljenja. Reumatološka studija je već počela, znači na njoj se već radi pod pokroviteljstvom Instituta za reumatologiju iz Beograda, a druga studija će biti studija iz domena neurologije, odnosno konkretno multiple skleroze, po kojoj je Atomska banja i najpoznatija i koja će se raditi pod najverovatnije u dogovoru sa neurološkom klinikom iz Beograda. Banju Gornja Trepča u prošloj godini je posjetilo oko 11.000 gostiju iz zemlje i inostranstva. Direktor Atomske banje je istakao da su u toku i pregovori sa stranim turoperaterima kako bi se broj stranaca povećao u ovoj sezoni. Za blagodeti ove vode koje se tretira kao lek, uglavnom su čuli gosti iz evropskih zemalja, Amerike, Kanade, Rusije. Trenutno u banji se leči i Libijac Ali Abu Sada, koji je na nagovor poslovnog prijatelja iz Čačka došao da izleči diskus herniju. Prema njegovim rečima, rezultati su izvanredni. There is a good improvement in my health now. I am feeling well. I don't feel any problem now, just little bit problem. I think within a day it will go completely. Sada se mnogo bolje osjeća posle tretmana u ovoj banji i nada se da će ostatak problema nestati u roku od nekoliko dana. There is a special water here, which is not exist anywhere in the world. Ima dosta centara u njegovoj zemlji, ali voda koja se nalazi u ovom centru je veoma lekovita i jedinstvena je u celom svetu. Ovakva lekovita voda, dragocena i efikasna, zaslužuje pažnju i mimo granica naše zemlje. Atomska banja je goste imala i ranije u prethodnoj sezoni u kojoj je u banji boravilo nešto oko 11.500 gostiju, 12% gostija su bili strani državljani. Smatramo da to zaslužuje pažnju, ali da na tome treba dodatno raditi. Iguman manastira Vujan, na čijoj se zemlji nalazi ovo lečilište, izrazio je zadovoljstvo što je banja posle privatizacije privukla dosta gostiju i izlečila mnoge nevoljnike. Moje zadovoljstvo u ime uprave manastira Vujna, što je se u tome uspelo, a nema sumnje, rezultati upravo tek dolaze koji će nesumnjivo biti korisni i dobri. Stacionar lečilišta raspolaže sa 155 ležajeva, a u planu je i proširenje kapaciteta, a povećan je i broj zaposlenih. Menadžment lečilišta je potpisao i ugovore o saradnji sa distriktom Brčko, udruženjima multipla skleroza iz Slovenije i Italije. Zanimljivo je i to da je u Gornjoj Trepči prvi put posle 20 godina obnovljena zimska sezona lečenja.